and your bountiful sea. Belau, my island, you are heaven to me. Belau, my island, paradise of the sea. Beautiful people, so strong and free. We give our hearts to you, whether young or old. I pledge my life to you, for you are my soul, my emerald island, in splendor called to you. It ranges feathers where love shines through. Your golden moonlight and your bountiful sea. Belau, my island, you are heaven to me. Belau, my island, you are heaven to me. Belau, my island, paradise of the sea. Beautiful people, so strong and free. We give our hearts to you, whether young or old. I pledge my life to you, for you are my soul, my emerald island, in splendor called to you. Hoy malungil di tasin filmora. Tiribuk mo sabihin tunin bertias to betsil gausi sakla. Ganang-tangat mo sabihin lo ayo klitial tautadi yolten Miguel Mervela e mi urgidum lim la targidum basak. Malungil o do son mergid rogu la kaguk mutur morsil program mergid na gausi sak. Mako te gureng asulit tigal teru rubak ang masubi litro ng mamra kisins. Direct welcome ra campes na sumasa sumur sen nombre el Sunday. Kagil el book main. El si se gabuk el mutul mo la gel ki momda su wasing mo club el gul to il gida guk silis venir el altar Sunday. Makaduk mo ko all taw de Swede. Giren el gawa ngir rogo at belaw wasya. Adu na pero le gida ma complementer gida ma aradro ngora kita kirel mimo kita semel dim sa kita ra vekulta na kung sa siya te ale di mo experience kung lo ta gelu de swam kirel na to ko kita kirel del gawas sa ak malo ay se swakal mo pierte ale direk meleklia durur ni tial nombre Mr. Wilter ka umayirma bak madre siya olgi ng morang irma Mungkuk nga segi de mera Wilter nga makampesa o chis mo buswam regel to ko ba umumda sa mga club kultura nila ang Sunday, mak wilo dosong ya, ulyong ligor ka, Mr. Madang malungil, silsil malungil kuplo sa pelt makarilang eh. O te kadam laso is para el tilawin club say. Mas maran me mapesa lagi. E kura ungil ang tal kadam niririyaw, ti aliol telnesa kutulor mongerum ongede ya. Amnem ko tilki bul ko amlong budi ke ini amlong dia kayo dapat tengah hindi ko omes ngilo sa kadamlong mo mga tawte di sel boringin nang kodal laluben yol taluben disiu ses bangarang ligel malmring kadi mol di ulkire bitianga atraigel amalungil armude
Pero may ruwa ka rin, sen nombre ka subigin elaraka. Kedu ko sendiak mal ko ati kungil dengan kalpol condition 3 tu ya hasta tayo. Elam bayu kita ma kemla uldi mo to ma amut mokla ba blit ma ngaga given lo ngara ulle mla ba ba mle ko aplik ram lo do ke bresa se sek le mal tiga tamal ko erun mo buil kulan matalom me mak mosme ra tret no otro mrem ra aplik la kan ko le klip sei alu ben din na tamal mai gal dal mle gal mo bai ma tu mal ngara open dulmi wal ma mol ram lo do adin na ka imorngil el tamal ba imorro da ako adi o mesringi wase ya aru bakase ele soble ko ra ko panno o muriot ka nombre suige di malat ko wasin lagi ret trigiblo masay ka nandi ako ksal maldil direkta se gid pod mo kaya ngalit tek mo mesay gel so ngay na dobra di nga ka mangalige maplimam Michael Kim Iloy to time Baudo ki Miloy te mo pray kara al ser ero club sea mal kada dura de mo family angara ero telan mo telan o el alta ma pandemia mal makapimentri gida no nulle de club sea maskul suba ngaria milesim se gida so ngal out swal makola dim lebol wasa sukum mulia wai kanga madenge adra emergency la nemring lo ror o mesatiang di kida ke dire kanga ate le de lo mesra ka internet o mesra blul adro login matial yol sa oral me lak nam ne tak wasa la sa de kanga sa gida makwa di si se gida sa kalo mesringi watial to lutul do edo bodok ikmok le bodong lo mesingi raw era bodok Ya como se lo han llegado ahora siempre que al so teníamos ese de Winter. Ya nani vik mai del waya lo Moses. Kire del lugar mlom dasu. Lo hacen la kire del mo ala due. Kora kausi sakrate telel kudrulia plen kudukora falor ngil bekla. Di bai kora man lo kan sul nga kamlom dasu ay kale. Egel dulu asing shelter mubar adal mori. Ling why get lugar campes la last time I mentioned el to sea volver a traer el to los I get lulo asing shelter de borni a sabel te ker giver ay te giver tel den maray vil sugum mora medal 100 miles malubem 75 and more 90 miles an hour experience na ka kasi school mo dia sa 17 dollars. Malmutal tanga agumda so igel shelter da bai kabelmental agire remove el moringia aventure nga al sel building man dia bolso dara le sea tarakubud e di regal moringia aral para igel place mabod abod magaw den ngariaran mersebela los pel guge maga e girel moringa standby generator ay girel area masugum letel experience nga kara kwame para sa ibal dire mal bila typhoon ay girel area yak mlom nali say girel problem a typhoon awayal ngora kwase triste esa ay gel del murun ngara agot ito ay sa selwa say mlamornya disturbance la ayol to sel area emergong meskira projection lo say agimla identify ngi ngania kora unusual men bierga albornya klele ngania kora ngodara sel pasio el ngania ayol emergong ase maral budul ke del lo ural beskib ngwa sa klungel tel toy ngwara awidngi ewangara retela omrole ewangara klise la ultra al silsil circulation mokmeda silwal kora geldon mang irony emergonge
es el forecast ngilo asing maral budulker ngania igel hotel wasi el ato que predict ngilo asing maral mo subira blulava morbelao morakwa igel mo rais tablo el mom sisi es el metal area es el to da tiang alwa Philippines mlo el mlakros ra 75 miles an hour mlamo super typhoon en malmal la bulu actimil sa sel lo olta igel coordinate ra seliolt yung daslo sing la al merbela ul experience na ol tengilo si sel sugumang dubararu malubing kosray polabing martial ngara sel gora ngarbabara ay gigil area en blool maral meraru que sel murgur bela en ibiok maral budulaba en mergong emo imur diagal misra kwam emo subira Philippines en a Philippines el morataibo blool wa sel disel sugum dubal ngario sel aigel map sel bolong iudringil mura Philippines nga subiri el mutel tanga el blogu ng alia sa aigel typhoon el warning el du para al sela September mo December am ol da kabol maraliol Miguel long ko nga adara marialas makwam la si banana typhoon Miguel ko la di mukla tu mga Miguel maral mostum liablo aigel du para aigel diagal temela yolta nemli nga February moration igay ata to lo sa ulmal importante abay the prepare give spend the do royal dilung Moses el safe en ungira asel bomdore mo urna luay nga kan happen na ulo sa gilok na mo bram legal bar ba ang abim lang say gila club gul Sel luruhin el time. jago ngay yung amlo problem nga kartel subda guksel gulmes ringia tumadale dara typhoon mungui wa statistics lualo oltulasi ang alam na moteral ala morasil tera ay gum dasing information el girel practice dry run kung ngakuni girel musubun dia mga alsayol tera legira interested mom ng tiajol to mga krisel maral budulgele mergidra tera klo Kalau taman namin sa ito, kapunan sa kaulit ang side ng makwam ang bigil. Di sel kuk na ya suruh sel beran betul apa itu aku nih. Tirai gira diragal malabunay. Lelang tira malagor lelang man ne so kan ngal dulasi. Mlamo clear mlamo oroid and din dirabom to magalibora bilas. Lengali nga time lahapin maral mong magi tuasing mlat miura saibal en yalo obul teme. Esel meng mutum namum sisi esel. Albel na po manggire man mo rigit lagi. Hindi ulak mong gora awale del libro selloral meto ay sergid masel blal spirigi to as kung giriul makarang kalebom tob de lesenga sabel live nga raila kung tumal ng makarang gugo ay sergid sel blaboli creed le eol tablo el selloral meng musisi mo quiet le sel tu sel durasen arini ay gigil nga sko gesuab kal pura al sel malala speed ringi maklisi le sel ba al sel say di sel ben top de momring la yol maul mong seli tergit enya momring le mudia mga kadim le 7 doring mu ay takna al sa abli gloren sa atora typhoon gumesa wind direction ng mga shift ra east el mukmed nga north west southwest ng maralmi makwasing lamlay mi makuwat mula blay margoy mga generator ng armering at mula kurani emam iway akpisa tutan diya sige la ko na ako mo share sige Au puro ka. Dia say tell ay lagi din mulsada akbiles at kaya gid le update ra nemol melagi akum daso ka ra man well prepared kaya gid ndim le roy akum daso ka man le learn a lesson na gid ra surili
le sera suri geng kora me auriu le kata Mo amlo o kata mlo magi sa imol blo se tiang ramang dimla ka lugilas padel me kata mlambo kata pamlo o tete rengi mbay mla maray le kita me kata kora ang lom lo se tiang ne dimla ka to ngaling me ela tial yol tralmeng wal di black roy de tam mo start el reminder gi arrive ma speed ngi ma expected el time el mel passer pero masih gitu lo goreng ya omor goreng indim le igal emergo asya shelter open meter adam local ma shelter ma igal hotel gitu la igal ngara arwa orior mendire gal dulu bagai gal ada dire gal dimle ahead of time itu buka hotel emergo tir ma ko kral lagi na mol mora amara hotel el mi setial yol temang sorry ra safe el masol borngi ti bangal gidan jangan bagai lebih mengwal gora melari sel lemre del subo camper mora suri gay mengseral toda suri ara ada timle roi de mergo temot mok letire mora arwa hotel ma betul blair orio mangani adir ko do mesela te dire que timle gi mo ma benial mon bre dramado toyota iba nga kama ko karabli ka pukmulatin lam kasi ligel klaro meyol teng mel migo o sepa ay gaya kung sa obrawat maluwak ngilal mo tura o si esrak mong ram mandakal why say it ngay mandakal si parayo di say it kato ko ram ringi may yung wal ko ram le lakna expect ra ko ram net tibim sisi liolta diesel lasok klarnya maldim lak kulo suara el telastor sel kulo mesernya aku expect dalam sisi elemen gora ino ay kalot ko sel mo gora ulang ala kare re ko dimlak say gini ma el tiwa ay garo ko ngirma nakadira lo ngani po bayra bili ma tol mali kan dia maldim na intakta biya kasi lima protected. Oy, magtira ko tablo kasi. Ako ra ang arami ilol basyo lang. Aget ang atiang ang ada lo bringi abli ka ko. Ang ara east. Ako ko ra mal na say kita treta. Hindi ako ang das waseng. Hindi ka standard realmente te kira siya. Ne say batara to. Hindi elon melbura na mo metikil betiek ra mo ya metikik. Melang tiyan rule niya direct reaction on morak mungara. Lendia ka standard del aiga ngaruba ka dimel ko experience ni ngiling at ngara ruwa ko masayba ngani standard del domes ni. Turbulence and mo o storm and then steps. Mga bokor gitu by steps. Kita dim na Sunday Monday ka ngara condition 1. Typhoon storm. Di ako ngel was ilangan niya storm condition 1. Kada nga tropical storm condition and mora typhoon condition. Kana warning ma. What I'm saying is sa government dimlakal lo mesra belaw rogi el orul terto. Dimiru ringi. For example, ang dirgakabol typhoon itira predict ra typhoon mo dira den giro babadaw rogi. Yar tigil gotru tuir tial dengi ar other babadaw. Ar other oreor o generator o hotel to available ngangi. Ar other babadaw tiade imol means ra security ma safety. Communication. Ma-communication. Man mo simbara pipiu sim to offer. Ulgum mong sisilyo. Ulgum mong sisilyo. Tumil garang elo ay sir other babadaw wasing ayol tam la mo condition 1. Mlamo giriw diulo in all those little things kita ding atiam kada rin singira TV ma radio mara disconnector adra kabelment tam le disconnector babadaw rogir in the name of PPUC. Sila ka masangir o ngarulo. Ada, tilom na tingil Except try mali may right. Hindi mo nakatalabol top the rikl masaki si ela ayon. Tidi milungoy ra babir. Hindi mo nakadamelaw na siya tiam lo yon. Dimlak mo ngel wasing mle dimlak mo ngel wasing mira. Ang les ko ring safety. Hindi omar babadaw dimlak mo siya. Kasi lutul mo ra ngara mo to the lo mesaka o mesaya pati
You know? Ako na kasi, kabalmente mo lagi rin, hotel ko kaya imol to ko, sukumoral to ko, mauta the bus. At at pero ako mo tingin wasing, what's next? Ako ba sige dati ako gid. Aktire kallo, Mr. Tiret, otobdira, screener, TV. No, ay sige wasi, kuk ngariyan adal, lakalo radyo, hindi ako mesra channel government, mga gil ko program rabliril lo mese, otobdira sige del flasra, ang gila, screener lo, ay sirgaw kasi, what's going on Rabdur Belar at time, nagkatamatangin, wasi kita alabang alayo. Tiyadik kita rira typo. It took a lot of time. Maktirkan dia ka adal morbor beruli tiang memsang lengjang dia ka ba mes ay ka nga protector adal belaw maklangar tir. Mang malungil at tabal lo masaul magaral. Dito me it's an overkill. Lendi nda ka just imagine na dimla kayo tulmer belaw. Mlan nga isirayo tundi dimla kayo tulmer belaw. Adam mlan nga adal hindi tayo I got storm. It's a simply storm. I got all happen Rabdur Belaw. Maksimba lutul to das prir, ela ka adro umrati. Makabay simbat. Ela lutul lutul di aspede men. Ela adro kuya. For your information, I got nga kamnet check. Almost ang babaas to ang Belaw do. Rar adal tiyan mo lereng siringi. Blue godal lang do tuturi di mo. Hindi nga raro, kaya kita nga sto asku. Kadam lo dia ka, esen mal ba din ha? Akmil sabi elaw, adru ulel belaw el atsit. Kadam tuy rasam parigels. Silgo den stigil adraw eder beto. Agim lamang adru na sa ibal mahaway, makwa may tukmul mo. Are you sure kita imul bulu lilak? Ladang, kada chain. Ako adik mul waisele o mara umil hotel mga director adal kira agrelyons ang awana standard de kira. Makman nga sulir safety security belt tremor hindi to me it's an overkill. Kaya ko kuldos beka to bara subject talaga utre. Kamar Oh, ikaw to bara uti. Siem lang mo mereka lang sige. India goreng sarkar diregan. Gora Tiagida talita, tirgan al amal trai, inding bebira time de aswe del predicta igal. Ay kagida mla pen makora de oai so me ko me amatang litar mle apen. Ela ginga saiban, emani tor sel molgo lo singam tang torren sa hawai makwa me melgor give viagalo mesa telbulu. Viaga equipment tirgil gumdas moy tirgil sebil predicta tiale tiara happen er belao. Aquí nga sa iba nga obisra, gimna mo na obisra ay komisyoner le. Sel bol emergency lang idil bura may komisya gimorte. Lengani sel team. Magidong okle tira mala information na hawai masile no nga klel nga kwap. Emalgo awai sel belalo sa ayol ta egora tela klo. Tumalgo el monmo agimlu tumalgo adar bela sing name marai. El team setil militar bulu. May komisyoner akmur nga manggele yon atara ko siban ng gamle adara disaster ka mama si komor bela klugol meredel mo cheur mong ngani adam ladang mga magingas ko gilme agime tial bulu adirra diregal no masal ngole ngana ere omes tial yol ta ngwa diwaisel mulbo kumadel aiga diulu la cargar mablail mo nga bebilo ngabnel dal gasa Segera klel typhoon. nganya klera Sali. Ngawin na sa higit. Sickness. Sesel mloringia igale nga klel voucher la FIMA mga sel time ga dir ande la FIMA. I see. Ngayon na mo dia ka. IQ. Biya ka damle cash in. Kita ngira 10 million me la ka trial motor mo. Pagod mo sabihin dia. Anyway, maulo mo kumalgol wa sel di gumdaswe akuk mo sel side lo ase. Mula word that spend all my time ungil prepare. Mula ungil overkill under prepare. Omar ko rin kasi. Kung ila to prepare, ela ka lamera, ela ka to prepare lamay. O ilak mula experience at ito. Ilam dira kal medical mo ay siya. Ela tumalgo gumes ra eol tulmo na Florida. Ti evacuate ra el vivir ada singa dikke.
Tirgai kilam lo alsangan lo lo la hiri kaptel mo lifter til tum lo de kalsabil to da blil a fladam la morngim tirgam la mora tenjol mol to del masan hokul ba. Atan di ila awul makwasing hindi ka the process. Ang aramong hindi ka ang real velar gid mga. Tel wala ay sid to koy. Yar buli sa mo umuray kal bulu wala bol gigon mga dala. What's next? What's next? O isa kumda sa Ila ba banda ba dem disconnect tri oiti. Yung may tinga na radyo di masaw na ringi SE pa ba banda ba di ka part of society. Hale akir nga siya reason ra si ora PPUC. Ay siya. Hindi regal able ngila intento ngindi. Ngora de kal fitra tletal molgo ngindi ngam lewasi. Au ulag yung kora dengir pa malbaho po. Ngaringia al matamaling mo maringla doru ringilo. After ayol te ko doru ringito mo magate talga dengir. El muto talu lo ringi witcha umda sen klamar toa asi. Most la galler be lao Michael McCrow lo spa denging artialo. Mal sugumung mada deng matamala dengir tia mo lastal mo ma. To preserve by gigi. Emra la batol. Atan din ken di ka atin subdil wa siya gagi mo close to nga mo generator nila PPUC. Hindi la mga hotel nga niya. Ay gadi ka kata. Ako ka sa value at yan ngul morara. Hindi ka mga value ra generator fruits mga ran mo tirkal di time la ada brigala aulang kang gia Iraq because of time la. Ela ulak ko asing Via kadaman mo mulko tol to endil bebira time in unpreventable. Agume se sel issue America rakasus. Sel tornado no mura 8 state. El dimlo flat ay gel concrete building man dimlo flat. Maradam lamada na 70 samet malawul mo 100,000. Ay namo over. Namo over say el tia igel acto cada majas el predict. Etira man le well prepared. Dice al me aigel normally mle stendra website adim lo de al claro. Nga kamar me sa igal concrete building adim o utum. Vimo de al claro. Sabe del manal argira un sistema dia ding ngakpay wasay ere mle dry run nga Kleigel practice. Dry run. Oy, Rehearsal. mapodo mangigel beto ko la de lel edo try plaka gigi. Hindi gukne unira nga sa ibalay kagi. Kabalmenta sa algoto no tamala sa ibala typhoon sin. Ya uri say kabalmenta ulmana benya. Yo tumle me ka survey rabe klblay ra kabalmente mergong em abenya mugol mosai sa rigel window. Legal window kara sa diul bebe. Emergo bolt la bolt ni mangang look government property min dials be min mobile benial mo to sel boliol tel min ta dial gam rura bin ta da government min sel met di mel ola bigel benial fit rigel window yom na screw en guk mo mere gayol te tungub te mai mo Matagi dal amar behind. hindi ako makase by do subay gigit edo prepare gido mo ngil maigal evacuation building law rule mo maral 300 miles per typhoon mergo malbornya safe place albornya ade tigala dirgal mission ma hotel tigala madak mas Hindi ala ka di masaya agad oreo. Ara honto di mla ka information on more. Sa di mo Kleigel Bridil jak lo tengel wasi. Moyol tendia. That's my answer. talam ne do oklem lulu maul dim lang bolyo Ngari nga story, kring sira kuran beklol was algo sira after the war. Itial concept tra was miles per hour dia kan adal mata se el mata galilo was se telal 20 miles per hour wara speed at 20 miles per hour. Malko sel bornya klolyol. Ya all badabra ko ngarap tira chip lo ba loudspeaker was tia nga kom kutmok klok kliwil tial meng 50 miles per hour. Misal wala siya dia kan adal ren se di maray. Malko kasi Tiang am sisi et kala me ngoso bigat te pang ata po understand rin te. Ya que será sil typhoon Emil Godira Tacloban. Oy, huimpi. Adra news all spera thermal surge. Adra blue tirgil di war adra babel daw. Adim lak lo tengel wasi tiang arab gul timilang ara da altura.
Lesel, at the end of the day, alam mo kung ka PUC tial bulua ela ka adal mat, embay umir omsay ko na PUC lang nga not because of lack of communication. Sige na rin na imol cancer naman. Siya kung nasing enough subject na ato ko na typhoon, nakaukto mo na subject na kaudre. Ya nga ka subject nga ka mula tukura tial rak tal gobis. El gokora amlan mutos man mokro. Adasin mo mesa. Omicron. Oh, via ka matiale nga klele delta algo amlan mutos mo rin. Era na Mrigela baim na ela tabaim na mutos mo close a border. Hindi kita kurang sa instruction na lang kada open na mo da require mo quarantine. Sen quarantine sila na hospital kuran may tumalgol wasal kong na sulvisel tukol ela ganda ko jon dia kam practice. Kadi morme mangisel number 2 test no malagay lo barak te lo idil mo mrega tira mo test tira kadi es kay question le amrigela ko amran mal mo strict te gida mal loosen up na ako da sulvisel Se ako ti understand. Hindi ako tungali siya ito quarantine lang taksal mal. Hindi tim nang dilo kasi sel gorsel ko to ka mari gali historical cases. Ekata self flight na rakwa mal me ngaring gel ne so ise be mle test negative a result tra PCR test al mer bela the testing ade 5 em lo positive. Makadala git mo claim kadam lo require tilo si ela element ka test upon arrival. Siya igidar lang tial versa direktiba na modak siya igidar. siya igidar ulgo Ela kati mo tester cell day 4. Ay siya igidar. Maulak malwak kasi nga mong ba manal mo klora medical manamo o testar bel alay para ade gida bukpay lusi. Kalen ko na abo na ino. Ko ade lisi. Ikaw, tara, sa Ya ako daswen tial sera a Monday at Tuesday ma Wednesday larinya alda adura sel joint committee meeting. Joint committee meeting JCM. Sel andra kampak ya Blue Ramrigel mabela wangarinya 2 times a year every 6 months. Tamit ako sa Ramrigel masay bela ul ada tu ako aigel ko kora lo mesa bela ul girela ngit play nga siya ngira Amrigel ma abela na to kora defense makuk alangar niya ko rakansun bela ngontil bela mo spell sa gide mata tu sa gide eli lo nga del urior em larnya ako masang amle ala last day 2 days in meeting lo treat kay gide lahat ngem le head tial aldura amerika la rear admiral Benjamin Nicholson ngangele commander tial region alang sa ibal makwam bela Mo station na kwam mo station na kwam okay ngare unga lang ngara Hawaii ngale Admiral Aquilino nga mlay mamlori at tele la mi amidial ko mo adu ngi magi mga adu ngi di awon mo ka diswal ko bring up niya si ngwal ko ra mle confirm mera ko nga ge wasi kita require mesra mal flow presence ra blom rigel ra ungul mo la ra ya loral mo next year maral le akloger ngi tara kari ka wasi kami mo ra OI silo wasi sel alda adu ngara ko ra bebi rat ko larwe pula table el kami mo bela ada adu ni SM ko ra mo specific mo lan nga ko bebi lo ko buk kal sal ko ra mal ko ra masa mo ni to di sel ko ra mal le ko ra bil mi wasi ta mga mokra standard procedure el tial standard procedure awa bolom tebe la conduct ra military ra mrigel sel leber belaw for example amo niya kasi abela adangar bela ka culture niya di algira del magrang ma adabor giltang gira del magrang kata tokor omul ma tang wabo mutal culture niya tata bela me mo madangali menda kasi close sera cultural mertiang lokor ara grit tangara kwam tangara giltang leng el tamal laigang matamal la doyong alam hindi biro lo siya ka stable di mo na tulo dia mahalang ato dia ako kaya ako korabit nilu belgul tial tigil ang kalade melang belgul waisi masyal belgul waisi ang wasi al sugo mungkukti imong ngerung
Paano menguktital trip personal merbelaw? Sir, ada kalbol necessary labor segi del point tabla mo ngot mo kortial kandak. Tial tokoy lom tebe ra kandak tial merbelaw. Di al sugum tam amu bol mor segi del part. Yang ol hotel asay tam lamel beto gal amo permanent cloud presence tira amrigel. Manggil ngay le tara kari mo ni asay sel mo mes tial adomes el arrag ang kora kadul mes la cloud del dois la soldado tiang anexil men asa del mutro mes la cloud wasiang oy ngoy segi le atara lul sauder nga asi ngarang ya although ngara al sela National Defense Authorization Act kita terbela ngal rumah al mari kerja authorize appropriate belum amerika la truly authorization yang bergoya di segi authorization ngari $40 million ngara al sel merbela more sel radar project el mo kaya gitu le katatalo rurngil ngari amora angarar ma ngayaur bergoya ngari igel 7 others ang gagel berberi dirang ayang almora hato hoki parte segi mela aktiw asay kita masaya tumi ang confirmation asay blur bela kadam klo military nga blur bela ito do mesin ilal mo Ela se gelurura momu relal met. away segi wala sa masay mela tilay gi lesel macheta malgol gira tel mera Ya anda sa tila. Ulang tumru say mlamori say seral mobile mertian en dirgal mlor uderti selgum tabani ngwais mlo or uderti el mei le gelura ureda gablo mura nexira mlamu mla start mlamu ay gel magagay ay gel bla ngarang ayang dia magulgornya say tamlel dimlaka funding say bing ngaringa krisi la defensa civil lo mura toira que emergency invito subia congreso la appropriate ado da sil mutumul mons como nani sel wola Mexico aul mon claro darni virga alganya congreso a trampa mostrar manglo malau do da defensa muru self defense lo claro seguida bulgul sel authorization akundo Adi baim na ko question la ayawas ko pino masik asingin ko adi nam dali awasi. Ay yelu do del mel dulmang tiro singa for 43 million oy 42.3 million ay gen vinga amrigel to spend ang mera governmental bela for instance sel ko jabliro silver bololurin. Esta dala surang no Sinda ela te military di til direct no siga contract. Oy makwasin tirge idam lo no muru Ela te tomobi ngaya Segi mang bingarnya eru role la ukta adal malagoy au mra lo asetian military il mei lo ay gel blado president surang tora iganami direk lo ulan ngumir yekit tiang military ikan ngani ator lo spering menggirel ngani abor lil mora adar bela ngani atarape se ida lo google lo así tira di tilo mara ni men diwa igaludo dara hay que esa cuestión aga igaludo dara w el gam ngaro dara la lo así kilong mos el mortirgel malos pe elang di order kodogyo ala amrigele dispursa igaludo Mendias pedlo bagateri gil waigel mora waigel guksala moselo silbor tirgel malospe tirgel mabu seguida una importante cuestión el subum di til muruni en dial bolmita gil guksa ma al mutal tan el coral daso ni el gire del bundaso dul germia a togor tial fiber optic que bolo así segundazo en gida dado ospera y dar tablórica gundazo esengania aul monia lo dertia mangania security tigal adal girillo speli e diagalo rural line puadi rakrensilo asetum rural line wai selurur nilmra kwasel mase nga Singapore maran me tial mora west coast la California america you know diagal mangania clear
ngau gai akwa di pidit tulo singani ak clear el gukta la estial do. Kailang hari niya almutul another line. Separate tertial buka sa igal. Sa igit kaya igit le emlarnya kating ribong arngira ngart mau. Sel PSL sen. Sa igit mo connector si. Mo ni aspur ko mo. Ko makarangin bang mas ngart mau. Sa igit ya. Ding tara lulukor niya ngai igit al admiral Eli. Awa aku lagi ringi luasi. Siya yung ngarang ko ra tial ngarang maruri niya tapos belaw. Mungulu ay sulasi. Sina. Mungulu ay sulasi. Mal beto kalau ringi tumlar siya le palau kius yurits. Lo mai ringi men metiang, endi tamal lo mes ringi luasi. Sel gay bol el maram brigel le umakan berbelaw. Kasi tamal ni mirar bebul surberi. Ay makaset tirka ngal ako sinal ako plat luasi. Albarya makamara kimbergot tukur ti alsenal kami ko mo ngir pa ne. Dia kata ba man ni. So kay was hoping la sensibilis kangiya was. Tial el mubra militar il meftiangi ya surang la wasi. En medio mukasiwa lurula Johnson dire. Kamam siya mo pagka Johnson mara Washington white lo mo lurula lo surang. Ulak ko siya ara marilam ni invite ringi atamil mo invite sa surang mo. Say give invitation to the Tamle truly tira itinerary selbo. Se koblo el mora a White House el momret el gotol advisor gida se komora a defense e mora congress e mora le tirge gida obaya ongas aklelmo al diesel audo del mergi le tial area de angod region as american military strategic area mamlani uldasul american wasi Tunga bati tial ngaral mo dang ngar ngela interior maluweng state department el bol andera military malbeota dormi tawdu sigidam de tara strategy lo Michael Alwasurang si burang sanyak ke ulen ngase tigal sa military ngase mdu igal sa mi gim bomo ngi gim ngawdo muskin to sper sa igde krisi ndim biakalo reo se tiga gil sper isel ma ko glas to stop mama si mal Dirgal pas kamam oro. Algo ko así. Quiero comer escarnilo así. Tial el presencia como verá un día al saber la fan del mer kamam día al lo que malbeota o mos kamam oro. Kamuto. Sige ako ramle so ni labi nam garido. Diyan, yung... Hindi kasi adro kita ko kabelmentri kita ko ngaray kila kabelmentri kita hindi. Why say? Ay lang alak mo Mga gara Amerikano mo ay sige mo sige. kabelmentri kita nga Why say? Sel era ser area kita nguk manital liliak kal press conference rapat kal Wednesday. Mang tidak kalau sa area kami talo mo dadu ngel adra berigel mang asabel mo. Hindi siya igid mo lamang mal important point. I got information kal adra berigel ang ilan maski. Ada ka terus yang top 6 ngko rapor rot tokoy triga adra bela sa smart o sisul tol men. Ngam gardi kay berbar. Hindi mo lang mukti na kartel web sa sisul tol men. Le ulo sel para meeting biya ka mo gera. Lagi nang karuba lo ay silgid ro tial ka diri rap lura Amerikel. Apla po tengil wasya po ko mo Washington DC, ngara Washington DC mo ra Congress, ngara Congress ma defense, MA. Bay kita dia ko tengil wasya sel le metamlo. Mendidi ay gal ulgo makabelmentri kita ropoy. Ito mo lang ang bela wise wasya mula na mitir kita makabelmentri Amerikel. May gagi ta kuk milsao. Letia dia kal tigingir. Letia kontrata kita Amerikel kita dako kla adu rabe kilrak. Era albot mo ay sa elal mesande ay gimo adu mo maradam digel gagin magagita po sa letia nga klangar ki. Tiang kontrat ri kita marungi gilngeni. Mo mi ngari niya ayer dulu asing. Ang government transparent tingnan niya ayer issue por otro. I understood. Asa andi ning ngara mo sisiu subject. Yang Amerikel sa el maso de gila dia. El merigi. Kiri ko tiya ka ko. letia lo komra el lora. Ya, magala tuloy may email mo, may mas kaya get swamag time, may get swamag time.
Akti ngarinya ako ra ontik. Ontri ra adat tial blay rogi. Ay kan mergo lay meraka. Ngara ka tamlakut makliar agar kasis ak. Kung manakil sumiyun di please kung tat sa subject. Bak mamatasi o kung legor ka. Ora malat kalau saya gidra saya posisi seperti al teletara kabelment mo iliak fil blue di kini muda dari el mimo klo ya ka kabelment lo ya ka senkyo magnera adra blue el mo rurtra klangar ti lo ya ka kabelment taklisi kabelment tem lauto di lo ya ka tax el spend di kini mal bertak lo se el sukuma adra blue adia kalau tengay al rurtra gel tel blue ma aurire la kabelment ma udil tuwa lo yusang mo muklangarang seguida mo dia kau tutlen dial lado muklil el kabelment matletar mi mo kabelment malam ter mo ngel mo sengarangi lo to dal duswe agumda setianga al amal klau especially kita agar bela ora gal yun sa umro le mo tiang lo le ka damle dadal dois masya wal mambikel ese top dam digel kita lagot mlemring laka agar gid lengay time na sekyo emno ako emna teru president gi mala te wal adam lar man militat maiga makamenti kita stop abia ka abulura micronesia ma pacific mo waya ka otya ring mo sa edlingin mo man dia ela demokrasi kita la mesingin mo muta kan mentam digel Meral opso sen bigam Maria January 6. Dia ka karenti lo se ablo mo mo se ngari te al ka mentra te al mo ko niya ayo imol sel karenti wase kita ara plano te plano kita para tax kita milita kita otro sel sukuma kabelmente kita mo renga enger led stop tir enger led lol oktober el suku mendiak en garuba kami ngai ketemu March le era poto les mabla itu mo kuadra amre terkini lama to mereka ndi sel malto seguida atra kaliun sa relakla ari amul shu kan arki mo mul arki magada mal na seguida kita mok tial lamter maklisi eta kita lo tau tergi lo ka abud ma omlang mes omul ndi sel di tse kita lagi kita belari kita murmur tra al sel oreom madala ada lagi el bulu el milgol que ma ploma matmal maul ma mal mendengel wasi tiagi de programa ABS lain mara ding agunda sunaria aku plado do si morar ar belau el guk mormen cycle toy el dia gadil ngatir kam ngalmen el tira udud que me sentí timón en brula y calmra nguk tara awes el mon el muti al mei en brugong yo te pedí la doru iset ma ya doru le kemru le kemra o si te aquí el ruat aquí el murtu wais lo dice aquí Kamal sulang ikaw po ulo wite. Ndia ngaga ndiak tul mendirga kaman ran terliling afid bagal dolar abuay akumulasin sorit al programa lolmol maguk nga kalolgol hindi takmul wasin ngoda approach segid maul mendirga kalsan man mo umsisi tiagida lolgol tomdas luase kida man malgoya klamaral toy lengaga direga lo maklat kertil wase kamama de gimolgoya uldaswa ajimel ko happening sa igel toy ngaringir elan dosa el dimlakal kamam omul mulmula kabelmin tergid maluben kabelmin tra bebi rablul takalul oya taiwan palasirtir magid en di gidal adar belau adirga bod realizer se meta dir tigidal toal olgori tiensra approach mo o solution oriented melgor algor nyomlas pola bimolga problem e bomolga suggested el suel morin tigida ukne tingegal mortirgal tirga maklola el wase al sugum viaga bodagal kan vins tirgal adal ngal olbira ular gir mal ngal gir dual
en viajar sobre el tial el show di gida el di ser malumen tial el blay edgan bin sa to el mortir gal adra ngar olbil man ngar adru alla gabalmentra el bela ulin kadam ngi kadam la leger tilme tiang ay gidam le tinge emla adu emla obay gel problem el dom da suen sab edel sol vi for some reason in via the movement morning mang I guess ang via ko ngala en swering ving ngwa the stile ka the full short tram le southern morning to maktiral malgol ang kalado luasi meringar nga ka mo malaluasi ko man madangi kal toy en vi timulo nga sir ko mamal guktim ka sailol dubay kal to ngwa mo kitel to malgol tel January 6 American elangin tiragin malo mes aribabligan ang malo mes arbebir til el marudo tial play aloger tietot masen dia tirge guk malogoya all the Swiss tirge kilon vimlagal lobe agarasa aksel play armudo to tourist ikikida toy Elizabeth engia tilo bagel through the Freedom of Information Act ng anakler, itumlong maigel jaza gol gilngel wase sel gamitil investigator tial problem na American al gilngel til itumlong maigel regordra public information may mungu aigel text maigel email blel sendra dalong ali tira member a Congress ol dura tirgal malmal ablay lado du tirma president al murulay Ger din gen ani sen gen senator Liz. gel me Republican Switch ngem muy ay gel line by line al mula sentaul mgodona tera clock ay kagida tingel lugol ma president dur tirgal adam stobertia matirga ka nge murula li tirga nga al sela congress nga decision making body emrul nito egida meheda nga sa egida secretary hindi dalong lela congress nga niya gu interest arbedil ngodara interest arbedil maselbora national interest gumdaswe agel guk swad ma business gid mangana ala girel masubul mo me gid oriol girela lang lela bulu sa egida ngal asmos bel tel program doru ngil al momoreng sa buhay mo magandang makpirga wukle nga mandesyon ng almergida si tulu tangang alelan di 2022 tulmutol mom sisil kan binsal bululwa si tianga kat magiler toy lo spergmin nen soril toy endi aktur ngalado la si membu pomdul do swem do kasu sube tiak kler programa ka usisa ngasen biang mangitan nga that's all he said mangitan nga obviously nga niya lagu pebira adalo pagelen din tiril expo maktirel algo ondan wasi gil ere nga dik medul manal mangwadi umil di gumil dir ke komol mol morotra hay gelo algo alge galo margo merida tila namugal gire ma tila bay guktim injora la Tau Nice. say Yeah. You know, for the last 5 years, ako mesel ngil wasi. Before ang dia ka a talk show, ngwal vil larata ikakita le radio Ending selwa ko ra mlangul kan tribute ngi ako kumesel ngi wasi. Ela tiangal wa Mr. Wilter nga ngabla involve ra to ra titi makon men trebela mlara al sel mdangali mla Minister of Finance mdangali to ra udo so to ra wachet meski ta perspektif elang ka atra balul elang civilian em sa o mesala lo ngirma ang atra olbi atra la idong betok ang rich experience ng ima arbo ra idong mangway say so tial programa atra nga al sela angarnya tamo dadu ulbay sa experience tir maklama ng tir aureor ma atoko el blue ma a palasil
el todo olvi ya kumda sa ko important lang tribute niyo asi ang aramo kada titira to olbi lang maigal to la almay aigal undasol mulla marko masahot makadablo Lorenz artin masahot ang doswir matikingil gilay gala el ang etial la kau isa klaw sa el provide ako another ako ka taratletail el dia ka necessarily adra la masahot aigal undasol mulla mang we make our own independent assessment tribal bilang moral method magduk from our perspective at rablu magduk mastir siya lo singa tribal la si mem dagat makliti alwase dagat maklilo siyang momsisi mga luul ang itera udo dal kadil polber tergita atorgak la udo dal moral ka tutelil lurio mang ako na siyang say gid mak kada providers kay gid dal quest lo si yes ara tiragal blet elector tira kaya ultimately tira mo o pasrala el mo esel bola kita rohul di mo tirak lang but then again kada mas tirak lesi hindi kasi adam ititir mo tir kita musel ko ka kisi adar adra el ko mamay gal tol tira mo gol marko ko may assess o omda selo at ginga den we make our own independent assessment tel dak dula say hindi look mo nga kada mo tirak karti ako ba sa gida ako tel important tel dira kas misi itial tetela kabal meter gid matiar ko luar dal kita kira al sel leng sel bottom CCR atrablu el perform ay gid role sir gid en ay gelurung uled lo asi kadam kara gutmok quality la klang kita mo kada mo sel ba akrak loklet mapatange mo ngila quality ak lang kita kung sa say dia ngomura away tegi tentang ay katugol mera open esma say tadi mas wala Hindi ka hali. Hindi nga naman ko mal maringa gigiba. I mean mal maringa na balua. Amo participate ra tugol dol mo. kita mo gid ro mo ni Mal mo ta tugol dilia ta anang elang nga sila kami. Kaka titiran malwala kasi. Kamali ko lugar ngaw. Kamla at se. Ngaram bimla kam rulay kan moloy. You know, ngobe sa time mara 80s melar time. 80s el diesel auto dra kabelmenta bimla ta dura 50 million. We were talking about 11, 12 million. Nice. Melar time. Hindi tirala dia almost dia ka ungil background der tir maulmut mo malway to. Maulmak kasi adol gol mo magatek te bodungit smag ang lamong ngem diakat lemre del morisi lenga si malungil mal logora la sing malungil di ka kamle minister dimla kam solver ni algo ko solver ni which makes sense ling ma to ka lolo kang yang kasi kang ay krel ko solver ni Hindi ang mal interesting. hindi gila ko perspective nga 5 years. Sila ko tulo mo. En to ka ding Walmer, mal to ka ding Walmer. Lual dulu asim store tila. Kau ma especially ang irma. Kau mangirma do dengan kamiul di o mu osulato. Kung daso el alsils ito ding Walmer gidir pulwase. Ngaram dimla kam dulmo. Lagi damla open na sel kung daso man el simmer di government o to dringi information. Atara blad trial fighter ngi ya kung daso siya blad bring ka ngiruba. Kidam le fighter wase memem close tial ngrel velaw. Bolso ela media el independent tra government. Madogera gere longere lakdil tillongera krir. El ase habla de un akme de lo del paciente ngi ya government amlan motus misi tial di tillongera krir. Ya kung nasa siya kira del maklikit tadamlang ako del paciente mo del ako. El ang aramong gerdi mo nang belaw ro. El ang lamor niya dias ma wave radio ma OTV bikit. At least ko ba ako del paciente tila di ko ba okay. Ngani time el question a ditil lo gera ditil en serio. Kung daso kabalmente giren ngani ti ay gidri. For example, akmos kami sil last to ko ilgidem. Tiyan mo American Sunday, ito po ko dalo material adra kabalmente tamlora a Dubai. Hindi wa nga ra ay wala ka raka.
Lui irgi dengan ngas ilmu atop tela kar. That's sa difference na Dubai, babela. Rato ko ekonomi. Sik mal maraw bulan ada kita ngasel. Kita ngal olgi takrant. Elak doger endi aklo ais. Melak mas kumut yagi. Sel mera ka basingay. Endi til mo ay sa kariya draklugo. You know what I'm saying? Di til mo ra press conference. Yo ay setian mal amlew ngilom ra. Mag-question na kasi ako ligelo setiang ara bul gulom ra. Katam lolding ra adal ra ngalge del ngara. A Dubai mlamo ke del buy. Lo sigarole klakam ko tang ra blul adam. Makwasi mangaram dim la kalora adar tourist mara adar wisen means. Mangaram dim la kalora our tour agency mara adar post office. There are questions in gumdas over at raram na memo. Hindi ka adal bagay ulogis. Dim netan girma mong maaleb de masodra babilingel beses sa office ringi. Gumdas sa shegi na na kam please ringi. Kadim lang pisa tilgi. Di temna mo accept ringi din malakoy kahigi. Hindi ka kasi ba dito. Magumdas, that's part ra Palau Media Council. El mlamo sa el pusilgi. Ikaw lagir. Yang kaulagir, ang namo kaya mo ay. Semul mo nga. Ngaramle mo Temlol din nga International Day. National Day. National Day belara Dubai. Tumin to ra tourism. Mga ram temlo, di ka long tourist la. What's going on? Kung taso ala ka doger, hindi ka longir. Isin most dangerous ala ka doger, hindi til longir. Mabela mo tigil ringil wa to school. For example, wa to school. Kada ko rakil batiak la mo do tengil masitiat school yan o mga im school. E over a test travel ada ko ngedel. Sirigil batiak ringil imol. Unfortunately, tial to typhoon til melid mengil ministry dia kan me betul ada mo invite ngil me. Di kaya kita baby rato kung tas kung mila accomplish ni na ikan berkode mo. Ako adik mo mo isel mo tong ako input ko me, na input ko me. Tiagit tia loading ang wasi kita mo balik. Biar ang actividad ng siya tingala president a whips en Malgora kami ula na media. Rata conference en Malgora kami amal soak o mim sir kisa kami amal soak o mim. Luego mo lang sa orgidol masada toy. Sel Gomesen malal koram la moisi. Mlamo viaja el balen kil mga dur gida tingira atora kabalmen. Te diblo olvidal ala lo asen gukmul mo nga kam beso gukmul mo nga ngirmangu. Masada iki. Dir ka katal blol mo niyo so dil mo questioner kami. Al sugo mindia ke kalel bola conference. Dir kam na mo o muro kami lo ase kom necessary parte tal to la ko mo ta. Mbamugil lo spering email do mga rulitial to educational mo to ko. Ya kung sige de balom ter kama miltewa mi mrenga suliu agi agyo maral waseng ngobrao ta bira to ito tum ding o ngirogilo misin de ka tiking tinge de rogo mo involve ngiro ko al to raul tum gid rogo makasak na katumaksak mat to rasu dum altam bebira tam misik na ding may gat to hindi kumdas un klubrat to alak dum hindi ka improve isel ko to club gula agi mo mtingin singaria bitang mabitang ra rogo do mo sibira ar belaw balik kung ter ko mamtewa man mrenga suliu orang luasi urgum grumo sois para pulismas mailal brand besera el clavo de la luar ma klang tanga-tanga kita rogoy beigo ko ban sulang bisa buk mesante